Good evening, John Miano. It's about time. Yeah, tax returns na ndio yake rutawira ucio. Ne matwe machi na ni koragwo ri June. Ko June. Kaba go fairo tene. And of course, John Miano is CPA. Of course, lead practitioner, format accounting and business consulting. Na no mwigi wa mathabu wa JKE. Mutari wa mathabu ma kiama. Wega vio. Yani na koro thirikari giokara ini jaga itunu mucio nwe tungineana ari waciri wa mbia tutonge. Yes. Emuragio kirehei mundu. Bring someone who is qualified. Yes. Nikuneana meano oikanga. Yes. Na kia ikarera hau tumenya maundu maitu ni magira. Yes. Ndwiki yanagiria ke. Yanagiria kayo. Yes. No, you're too fisadi. I can recall at the back of the mind. Yes. You're fisadi. Perhaps you're fisadi. As long as we get the job done. Tochigekira mogoitarami. Sorry to you, I'm meitaga. Ona demu itarine na dege tulema. To kueja. Ona nene. Ona mita cia thitima tutingirigwo kuria ingiuma. Hapana. Akio kwaruka acha ina turenya moja. What you do the job? Fatale tuerwo tene. Ya na idin leo ngitulema. Yes. Na fatale tuerwo ningeto tikoigirwo bia. Tondu kaundu kau na kwa. Nikio havatara okoro kuria we mundu uramenya. Yes. Munene kaundu hakwaga kwamite. Haturira we munene. Na wira ntwakirikie na mukiuhito. Na mukiuhitukia. Yes. Undu bothe makihituka. Yes. Ndindikira hau munene ndikaire wega. Gwishia kavichamonie His Excellency the President mahoretwo na jesi yake Gatene. Na jesi yake umuthi ni maikarite na mwa. No memo agoine. Yes. Memo agoine wodo. Yani. Yes. How are you Kenyambi? Nakusalimia sana. Kenyambi 1960. Mena Kim Daktari. Because the wife Mama Shiko Anjeri. Matike kule afika group chania. Ngondo hale makadami. Nenda kwele kwa girela mikodo. Ni urajira ne kwa girela mikodo there. Yes. Wima sana. Mambo iko feri. Yes. Alex Bogwa is also his birthday today. Happy birthday Alex Wauba. Happy birthday. Oh yes. Moda waka yore kona rauga atiriri. Niwe gogwe mwaragia nene ake amai. No dinaigu handu mwagweta ake amagira audi. Thirikari ni tungiteithikira ha. Gukire kindu gito triple effect. Demu ni koragwo na riri. What do you call this thing? Which one? Spillway. Yes. Aihura. Aihura ne hinguragwo. No mbabe munyita ati ni aiho. Ni aiho. Karau masinga ne mareke. Ne mare Spillway. Yes. Ona karimeno hindi no kuraurete ri. Yes. No na Spillway ni rarutire wira for the first time. Rai go you Spillway. Ya kuo. Ya kuonoria ma excess. Guthatha. Leo Spillway no ri. Mwita members a JKE. Fata no kumenya ni hareke. Spillway. Na mundu aika eteire kianda. That is something more than I will say. You guys have become politicians even before becoming politicians. Kweli no tukire mwo supply mita cia thitima. Bana. Mutigere mwo. Mutigere no. Ikatihe owe rocio. Mita. Ugora mita kule. Na kire mundu mwe mukindire kumwihoke kutagatonye tukuhe wira ocio. Ithio turehie. Na tukona mundu uretindikaga payment citu. Yes, insider.
Reure. Vimo. You know. Ona pia biuli ya isetu zani totigere mwone kumanage. Tiana. Ni wathi muno waruga muno muthuri. No kugweta ile. Tripo. No ese tu na begi. Tiano Rocio. Tiga. Uno auti era waru hatu tu. Bata muno. Hauno ahe ogithori wari ake. Keini. Tiga. Tiano Rocio pio. Sorry kanua. Ona ku express interest now no Rocio. You are putting us in jeopardy. Ne oragio niki ungika. Tiga. Ninge muno. Ero gyorio kodo. Thiete kwandiko wira muci urio he undu ni ati ungika okuge no guthambagirie mukangu. No athu. No, this similar. Odo yo de similar. The anecdote is appropriate. The image ni wono jurageria ri ni tari utoci. Johnny odege tole makumanage. Yana to hairo ri. Koria kwa afari koria ndai. Kwa weights and measures. Yes. Otigia okele atokiona kuo. Ingia wakero tokiona la tirine. Wahiga mara tirine. Kumba kari bareti. Mama atotogia. Othie kino thirikari etangi gotogia. Ona kwajua. Thirikari ekugokeire hanini uguo na kwajua. Fatali mogokero hani. Bora wi handu. Yes. Aigo kwendo thirikari hura ere ha kuhura hiri. Iko vira mote. Thirikari can be for anything. How do you think you talk? You don't remember there was a time under the mayoral whatever it was called what? Hede ya wathani wa Methufari. The city. The city of Nairobi. There's a time my na budget theater hand. Ya vi modika fure oka kuhoera mayor. What? Thirikari basi thirikari ndogeni. Na to mwaka ocie. Urabatara gwika undu. You make money with the government. Yes. Tondu kuya riu riu ni mugupitana na watho. Kuya tibega na no ame riu. Ithe leverage tutukoragwo we benchmark on Singapore. Na ne turakiugire ira riu maundu mana turabatara gwika. Nigetha tume thandu world. Yes. Ni kwamba kunina ufsad. Ni tuyo turuta wira mutheru. Wira oroneka u ni wira. Urute wira urihie. Yes. Ona mugeturia kundu tungiruta tia gas tutingiaga. Patale muge murenda ya gikiro gia kuriria andu nginya ha. Ikinyiti oruru ha. Yes. Watora jokie ko na percentage. Yes. Dora tia gas ni na hegi ya githimo makiuga ni ndufi. Ya othi oruru. Ma complain ate besa tia gas ni irare iru. No. Thirikari. Kona mundu ito thirikari ndiri. Oiwa turahura thimu. Alaya. Oi. Tia gazi ekinyete ku. Muligo wiruwi. Ne iria nduru. Ne cia ugitagateine ti nduru muno. Uracio ire ku. Ndiroite racia. Shodo ko nina handu we.
Amogwa dacia Bulgaria. Ngiroira nyamu gutugura Toyota. Ciara cia andu acio nĩ omu. Kari ungiokerwo hanini. Hanini. Wakura. Yale ki irwagirwo ithemba kiu. Thirikari. Goma era ta bataraitha ndũngĩgĩtia basa yasigana orocha. Yana orocha pio. Thakĩra levo. Yana wĩra wa nderaru. Wĩra ũtangecha. No. Ngathie kuga ningĩ nĩ wenda rĩu ũingĩrio harĩa ha shifu. Etwa shifu. DHIF. Kũu nĩ gwĩtia mũno. Kũu nĩ kũruga mũno. Nĩ ũikara guo ũreka bakũri ũngĩ. You know. No, we have people we know around. Taru thikari ragio nĩ macini ya gũcaba passport. Yes. Eo tũtigĩrigwo kũrĩa ngiuma. Akire gũteng'erera Dubai. Na kwanja aje gũcabĩra passport icio iria-inĩ ĩgĩũkaga. Yaje wĩra ta commission ndũ. Kundu tuhuthu. Yes. Nyamu yoka backlog yothe nĩ cleared. Ira shukithio hamwe na passport cia andu. Ukwaga na nyaga boss. Gatari indo maikareire bakaima andu mĩeke. Yes. Matiheana mĩeke mona wĩra ũkĩrutwo. Mehere mũharatĩ-inĩ. Macini ya passport nĩ kĩndũ gĩa kũgia bũrũri. Tũtũmei nyamu. Titwarĩrie. Tũhange nyamu. Ũratuĩka atĩ nĩ werwo wethe. Ũngĩona andũ milioni ta 2 magĩgũkwĩra nyamu ĩyo ndĩ nayo. And the past is full of the past. Yes. You will never tell the whole past. You can't. There are so many details in the past. There's a lot in the past. Yes. But it's usually very close here. Kuririkana kũrĩa mũndũ aumĩte. Nĩgetha ndũgate mwerekera wa kũrĩa wĩkĩte atĩa. Werekeire. Ule. Thikũ ici rĩ. Of course technology nayo nĩ ĩkorwo differentiates mũno maũndũ maya tũrĩ na marĩa mahĩtũku. Thikũ ici mbica rĩ. It's not an overrated thing. Anyone can take a picture anytime. Anywhere you want. Yeah. He could restricted. Restricted, of course. There are no photographies. Those like State House. Na mbara kisi yake. Cia jeshi. Cia betu. Yes. Na installation cia Thirikari. Negwa. Thikũ ici rĩ. Mũndũ ena just a smartphone. You'll be able to even go live from wherever you are. You can go live from the arid areas of Turkana. Ginya highlands ya Nandi Hills. Yes. Ndio. Kwende mbica ciarĩ cherished and overrated. Mbica. Dwe mbica ciarĩ hard copy. Gũtiarĩ kĩndũ ta soft copy. Abana. Yes. It was the film technology. Fuji film. Yes. Kodak. Kwari Kodak na Fuji. Yekana kwari ngiria wa samala. Icio nĩcio ciarĩ most locally. Na mũno rũgongo nĩcio cioĩkaine. Yes. Na ka container karĩa gokaga na mũkwa ũcio rĩ. Nĩ gacokaga kahũthĩka ta irengeri kana inya ciake cia mbakĩ.
Muthonire no ko anonaga container kau no ndoe kau magaku ndoe gakoro ke film yarĩkia wĩra ayire gakoge packaging ya film nika dark room we film ya corona dark room procedures it was black action na kureko kagire yes leu kau karĩkia wĩra rĩ mundu wa bicari arutithia mukwari cia toro dark room cia thambio it's called developing cia develop uri guthambio ko nio yake gukanengera mutumia mukuru uri ukunyake rwara tiga rĩu arĩa tene makona na inya icumĩirwo irengeriria cia tene tiga icio rĩu gacio wa ndirangu thutha ũcio wa ndirangu ũyũ wa mũiga ũrĩa uga atĩrĩrĩ nĩ sare na ũranyua baki nĩ aranyuagĩrwo kũu kanitha arĩa maume harĩa moke manjũrie auga ona agĩbatithio ainamĩrĩra rĩ agĩtwo Miriam rĩ ainamĩrĩria akĩmĩkunya Theo Giuma Bichari you see there were photo albums people don't have them a lot nowadays except through andũ arĩa marĩ gatagati ga the transitional years rĩu ithuĩ nĩ tũrĩ album of course and I think we are probably the last generation ya kuona album ya Mbica kwanja rĩu nĩ album nacio nĩ ciaringanaga family yanyu ĩkondi ĩiguĩte mũno rĩ makona ka Mbica ĩmwe o page eke haha gĩcekeri yes tona hatwana usito wa kimfuko no usito wa kimfuko rĩ wokagira rĩrĩ na nĩkĩo wakora family imwe ka album kaoneka ukanini ona marekĩra ki na ndũkinya page 10 ĩno korona kanini na bado mũtiraihoria rĩu tigenda rĩu ya 3x3 nĩ kuwahumbũragia mwena nĩ ithatũ mwena nĩ kĩ ithatũ no na gwa itonga warutagĩrwo ta ithano ũkerwo ĩno rĩ nĩ coverage yo hiki Wacera mũciĩ rĩ yes tondũ hĩndĩ ĩyo gũtirakĩrĩ na Netflix Netflix ĩrĩa wathecagwo rĩu wakinya table room yes nĩ album rĩu nĩyo yarĩkĩrĩa hard disk ukamba ukaigwerwo Good Doctor season 1 kwaje rĩu gwĩ family cia kosie fangite wakora mena album ya rĩrĩ it's like a library it is itemized ino ici nĩ ciao meciana yes ukona he unake makaire na nĩ ũkuona nje ngagĩire makai arĩ mwana haha nĩ ndahona nĩ arĩ itangi-inĩ and you see album uheto album ugocerete mũciĩ yes you could create content ya mathaa mana kana matano mũkĩaragia tondũ no mũhaka ũtuĩke rĩu narrator yes ohana rĩu mũndũ ũrĩa wĩtagwo Sir Attenborough It is Attenborough. In the highlands of Kazakhstan lies a creature that has evolved over 2 million years ago. Na mũndũ family dedicate gũtwara through explaining akwĩre nũ ũramenya haha nĩ ndamenya nĩ Wacera nĩ ngũmũmenya na nĩ atherete haha ti rĩrĩa kĩandĩkĩtwo atanaia kwa Smith Kĩrai ũyũ nũ ahana buana ona ndigũkĩrigĩtwo kũngĩkĩrigwo nĩ mũrũ wa nyũkwa. It was an animate conversation and you know it is an imagination thing. Nahori irie ndũkũririkana na mothori nĩ makuaga aĩkorwo nĩwe wakuire. Twarĩ kĩricũ kũgũranĩra mũragũri ndĩrĩkana nĩ ũraririkana we ndwarĩ mbica-inĩ ĩno tondũ nĩ mwanyua hĩndĩ ĩyo mũgĩthiĩ na wamenja mburoti kuo gwĩ andũ aya nĩ macokire magĩtigana okaga gũkũ ngamba kweheria mbica ĩno ndĩmũkenagia
No. The lives of Kina Muthoni and their age mates should know this thing. It was like no Mbica nita kwirora documentary yanako yothe na cai woka mukamba mugapost na were weke loko onihanie maniuro hau atana one Mbica na mugeni toka hapa kwenda wewe wagire hadafu mnataka kuonia gedi atia emio toka ije toka rimwe ani marakaragia mundu haha ri yendo rakirikana Bishop Muge hindi riokite guku higari akoine tukigirira kanitha nebeyoyu eno nayo ri ndimenyaga wega nukwirwo njira guoi no ne ndechiragia ne sisa gatimo muthikavu na nĩ wega ngwĩre bari cieno itu yothe gutire mundu ungi uri Mbica eno ni eko kundu guku eno ekuo na kwa family riu ya muthikavu ucio it's an exclusive eno nĩ ndathire nayo nduri handu hangi ungimiona but it is also good to know ti andũ the marutagirwo album Tene Wacera hapana no that's a family resource ona ni warora guo woka atia tume na muguda huwa ya thindutirai Mbica yona ni hoga te hare aja omanya kuruta Mbica icio ni gucokwo library tondu cia baka na no igwe wina a dedicated tutor to take you through a narrator and the librarian no Mbica tena ni cia kona date muhuri ikali ku muthenya muna Ngoni photo studios fatithio gia sege inoi yoge ko kwaja atike ngaragura ndure kindu wakuira andu no kire waurwo nigio kiuga ka ni ukwamba kuheo uhoro wegie the internal details you see kunegero album ya family no taririo ri that is giving too much literature ya family yo kauneka gutwe ka mucie wangu uramenya ginya athoni yao na ginya their dark past when they were struggling no uliona Mbica uri nake nu yo sigana ona ni na nyina wari ngamenye ni murani ando twaruta na oi ile jua ni wali muhiki wa Naroko wakianirira be na we ni wana ile muno ni urona ri yali uyo tigoyo ono yo ni ngura nende bwana Zimbabwe they have their scandals there ujoki hoyo na woko rugamite no you don't qualify Mbica igoro kaigua ciana cia ihezia muthuri ciria afoyo no twara mucene na kou aria manioro hau ugiconoka no mekinu anu kiuru muno mugeni akoya sodo no igeti njoki awaka huwa coffee mburi awali gani ronali nawe ndo mani akura wakide koyo ekaine oyo wali secretary wa Paris so but therein lies a scandal the memories of the memoirs of their scandal and happy heydays that is the only way you could actually know your age trajectory yes ni kwa special reu ageni area special mashurogerio frame iria cia gucurio ruthingo-ini frame ocuroreirio frame ukero
Nuona eno. Tahura bicheno be. Tahura eno. Biye je vure mujia ya kona Roko na ruenda rwa bobo. Kwa hebo boy hoyaka tare bandage. You would not call that a web. So do ya na tare bandage view. And how do that? Introduction. Eno tuahure tuesifu surface. Pila modulity kefuna. No na go ku Kenya School of Government. Go ku Kenya School of Government. Kwa mao kuna bregendia okumu. Ramona. Una ke motikiri ye wa mono niwe. Daishi ni o tikiera ini. Oyo ni matere wa keleli. Ile Ramona. Na matiari ya kuru haha. Bana twakiri andu nini? Ona kaimanya mangire ile ku. Oyo Durai matara kwirwa uri mawone mu Rwanjindo. Ocho ningo mumenya. Akili Rwanjindo. Ona akili. Ndurake muona. Oyo wali keheka wake bani. No. Ochuro redio. Frame. Ikwero kere therwo. No gataredio kahora. No, and you ask questions. That was like being ndikutisa kwa access ya defu. Kuonio business ya family. No kamenya muno. Yes. Ngona nona ino le aratiere ale amuthe. He muthuru mu ase. Nyanji yona tuyanga le tunja umanja. Ne sawa. Ali komiro yale. Tiende dake mahonia. Aya, oye tiaidu make mumu. Aya. Tatiga. Ya kwende wewe ya inanandu. Oye tiala magogo. Wera tiga ne vale. Ne hala burulio wa gukira hende ya nyayo ri. Ndio. Twathiete wega muno. Oyo nenda hezia kale hali thuku. Eti sipatia ukoshi wa kaifu. Leo kieta na uzito. Tio twaruterwo mbica hau na. Hapana, tio ke kuna farm produce yate. Azio kile na yiwasio heto na mugoto. Ya. Ba uende vile ulikuja. Wende ni watana ikombe kia duvia. Kia duvia no ko nyuraja. Na mwali ri maudoroko. Very local. Tane kokurauga gombu. Na murania maodo very ne kana kwanyu kwebura na ni arona kwanyu. Let me tell you that photo viewing session was anime. Very anime. Yes. Na hau niho andu maruta gohoro. Yes. Ndio. Ona he andu ma observe ka undu magakira gathie kwa analyze wallet. Ni wonire mbica icio be. Tindi kwira wa macaria ni ari muiru. Na ndona wahinyira live. Ndame icio no turika atia. Icio no turi aria baadaye. Mundu ti ungi. Ni gutie courage ni mako nayo. No alo aro ni profile. Na riu ni mwene maceraga. Mundu akona mbica imwe ikamu interest muno maybe ni mundu wa family. Yes. Aka insist mumuhe mbica yo. Yes. No cio riu ningi bako wicira ungi. Yes. And some moribund ones ni amuyama iyo akamekonya. Yes, na gaikia modo. Na mukarehe na muno ria mukamikora kuwao. You will reclaim it. It's a cherished moment. Ene kule andu maiyaga mbica. Wega biu. Magakunga nacio. Yes. Mugaikarania muranie hindi imwe. Mbica ng'ania yathire ku. Mundu wirega kuona mbica guku ni mwaneki. Mwaneki. Hagia dia na mama we. Yeni. Uri amwandikithirie. Na ngiona ni aritirira mbica-ini yo muno. Yo no thiro kono ku. Kou.
Ngathiti. Yes. You see Ngathiti thiko ici ya even digital and we Gatonye wa Mbugua mo therashi tho makuma mutandao-ini. He does a very comprehensive newspaper analysis. Na Gatonye ne afatia ri heo kiheo special githondeko gya uthomi wa Ngathiti. Yes. Gutire mundu ungi uthoma Ngathiti githemba kiu. No one. The analysis, newspaper analysis ya Gatonye should be gazetted as a protected as a national, what do you call it? What have you? National heritage. Yes. Ito Gatonye ni athoma Ngathiti ukaigua to kucigurite ciothe. Wega ta wega. Kihinyo. Yes. Riu Ngathiti ri during the ages of enlightenment in ancient Mount Kenya. Like a history class. It's ya thoma gwo muno. Spears ya racisi kwaria githungu. Brenda ni tondu ciumaga mbia. Na ciandikagwo na githungu. See, ugicagi gwicagi kwa mundu piu uthoma Ngathiti. Piu gutire. Piu. Yes. Na waria mathomaga Ngathiti ri. Yes. Ni watu walikuwa wanajinauo. And you would not win an argument with them. No. Mundu angiakuotire Ngathiti amukuneka inyo. Oro chorare Ngathiti ne ya gatatu. Kiumia githiru. Riu nawe wahuragwo ni your fellow jezi cia theci bakwe. Iria ndiraigua na igura ari Ngathiti ni nawe hura ukaragia rui. Uhoro rari Ngathiti-ini. Yes. No rariganitie na gitangatho. Yes. Giatho thaiti. Giatho thaiti no ya guku ile siko twathi mucemanio rucio. Eneke mutithio ma Ngathiti. Riu mutheci-ri. You have been defeated. You see, you cannot argue about that kind of literature because on a hiyo haina comeback. Wewe umezimwa. Nyota yako imezimwa. Mwanangu hauna nyota. Niko huo takagwatira. Isi just ya theci. Andu ana matacemanirie na bukure. Ngathiti mamba akora mbica. Na mamenya omoi. Na saitoti. Rene maki mutawa gacuguma. Magaji kurehe rumors. Reju ya mundu ndingiraga rithathi. Ona unge muratha. Wild imagination. You know that you don't need to. Karibu waka akeri. Ni hatu na kotweha. Makaguria. Anakuwa muthe gwitu gicagi. Ngathiti yoretwo mbica ya ngari ri. Aina magerio akaga hoi. Ni matigarire. No, the levels were illiteracy were high. Na onaria matathomaga no ni magituagite buku ri. Yes. Riu thongo ni atuga rimwe muthenya mwe kaigua ni akumagara. Ni aguthie na itherero. Ni akuma mihirigo ya sub county. Yes. Ni athiaga akaroria akagura Ngathiti. The standard. Yes. Kana nisheni. Nigetha agicoka ri. Yes. Akona Ngathiti. Oneka ni mundu exposed na mundu uma kundu kwina enlightenment. Na ti mundu anangire bithi ya ciari yake. Yes. Na Ngathiti yo ni amithoma mweri. No de kore ngeithania. Actually athomaga na agacokerithia. Kwaja gyakuyo ni akira amanu. Bara mana cuba iria. Na nigetha mutika mutange hwaini. Yes. Ne umagana gati hau nja. Agekira mamani. Yes. Agekundeka na Ngathiti. Yes. No ngedia kumenya mundu urastra guthoma Ngathiti.
athoma nĩrĩire Kano regime now wants a mother ouster as pundits won on the YK92. The protagonists side Cyrus Tirogo, William Ruto of YK92. Kama nyoyo is struggling. Ni kujiforce. Ana struggle. Kwaja kwe home dagere ugoya. You see, we wathia Ngathiti no na bicha. Iyo kodra haro naki. Ugathi haha riu. Gatuni. Karuru. Juha karuru. Ole karuru. Nakagui yake taska. Na mke wake Sera. We mukare kariria na Ngathiti hau. Ya githungu wa mbica cia mbere ithatu. Waruga kwa bici wari wonekana he mundu uyu. Wacha kugathie page ya mwisho tondu ina kagi. Movia driver tarahuye thoma. Ona bica yo kaiganira. Yes. No gaithoma headlines. Yes. But there were some people who would sell fear. Andu mehoma thio kona ginya thoma program liner. Ya ma TV. You see program liner puame ona wakaliwo. They praya gaku. I don't know that they still have that segment in the newspaper. No, it's still there even today. But you see that it was just one station. Yes. No mothe rioku Ngathiti inde cia riu. Ya koro KBC ikajia kufungua kituo. Sina shara. Wimbo wa taifa. Yaliyomo. Dunia wiki hii. Doshivel. Soko kona. Saa 1:30 FTB. FTB is still there on KBC. Channel 1. Oh, bad yo. Restoring. Ukadi kwa yai. We kwanyu na thitima ri. If that's your wildest, no wore wa mwera wa program na pwino ri. Ni mundu magalite gwatata guo. Akamweta makisithiaga o ciandikitwo. Maniguo ciukaga. Magaita maki. Nona ino body and beautiful. Yaji mwera wa muthitoro. No, there were some people who looked like ancient day explorer. Maigorogia musieto crossword. No, asio mari imoda. Crossword. Kwaja none hali simple crossword na complex crossword. Oisoko yo kasoduku netwagaranga. Crossword. Complex. We. Ona thomithio the maihuragia. Hapana. Na ni rather magathoma horoscopes. Ati akamenya we ni Taurus. Ni Capricorn. Sagittarius. Yes. Athoma nyota yake. Nasoma nyota. Huko natimia ihuria the complex crossword. Iyo ihuragio muno ni andu aria riri ni mathomire lakini nyota ya kazi ikakosekana akarudi wapi? Akarudi Lugongo Machabani. Ndio ucio niendagiria andu guoya. Ina crossword ikaraga thi kwanja na karamu ukona. Ara ni waheagwo clues mwena uyu. Na riu the crossword itself. Ukona ena ginya karatathi karafwa. Yes, clue. Kadi. Ndio wahetia haria ndungifuta. Clue na karafu wake ha kado. Advocato the longest lady. The longest lady. Ukona ati ni ahota kumenya ati clue yo ni Mississippi. How? Wamenye ire ku. Na hedio utiare internet. Na Mississippi tiroero irate. Na timathio amaga tu acioma. Na tigura kana honi.
Hithaga na mũnga. The Mississippi. of ancient heritage. Ukona adekarafu akau. Sphinx, pyramids, ruins. Ukona ritu Sphinx niria igira. Wow! Wamenyire kuma undu ta mau. Mundu enyaga tuguri. Na matiendaga kugio makiandika nyamu yo. Yes. Ona ni akwira thio ikare o hau. Kwaja nionaga we mundu very stupid. Ati ndũngĩihũria onaki. You are totally clueless. Blank. Ndũrikindura thitho onaki. Ukunati clue ni 3 million miles away. Kona ndika Cape Canaveral. Ne Cape Canaveral is a space center. Ekule uthiyirwo kwa mweri na mweri ni 3 million miles away. Kadigwa. Ikaraga na. Ndio ndio mauga ati. Leki atona wira ni agorokirio nigetha. Akegoroki. Maundu mau na amenyoreka ati ana. Tio kuihuria nyamu icio. Iyo ni jesi ya theci. Riu ni maundu beyond their imagination. Na ne andu acio maihuria crossword yo ni matinagiriria hau makame ya kai. Yes. Muno. Ungiakiria jiko na crossword yake ihuretie. Let me tell you. Otheci we no iroreire mbica. Ni urore mbica. Coke thia ha visually. Coke thia kwa sport. To ni ukona u Kipchoge. Uria wa tene tigaru uyu. Uria wa tene uria. Ucio Kipchoge. Yes. La bara Masai. Na riu Henry Motego. Agithaka muvira na kadenge. That is self-explanatory. Not you though. Ite kurusi wa. Uona kigo Liverpool na Arsenal. Tenrugo ngoro andu mamenya nginya English Premier League. There were ages, the dark ages. Era geta na foto tu. Ono mothi heka tu nikio wetwa handicap. Tutire tuanyita joke. You know, it's a syndicated cartoon. Tiga guku. Eka Ngeretha. Tutigenyita onaki. Tumuona mucuba. Twanyita bogi bed na karuru na kasibure. Yeah. Why you muno ne? Mheshimiwa Jamlek. Jamlek Kamau. Yes. Ndageitheka muno. That man with a commanding voice. JK. Yes. Akeni muno ne kuwati uchambuzi wa magazeti wa Gatonye should be a protected heritage. No, it should. Akawa it should actually be gazetted as a copyright. It should. No, it is incomparable, impeccable. Gatonye erevo ya Larry King. Yes. Larry King. Na ore eta te mundu okire oku akiruma jamu itu. Oyo koro CNN. Oh, this business guy. Mgane. Cooper, Anderson Cooper. No, Anderson Cooper. The other one that says, "Oh no, the dollar is going to be." What is his name? The JK wanamjua. Nere ya uka uko. Eta oriri. Quest. Oh, Richard Quest. Yes. Quest means business. You Gatonye kiroke. Quest means business. It's from the UK.